Karbi Anglong district arlo highway ke bana men pen ka chopang lim laba alam ya kimi kalilo ke damtar ni satame pinana to me expose pon lo satame Karbi Anglong Thomas Council land revenue in charge pen thangna ta side eng pon pe la pen kang sai pon ave ajoksi pinier ni ta rong sodom tangka chilong ang vedelo la an tali harak corruption bangke aphiong bathuong ason se nang nak lo sai jok je rong sodom pinana to me High Court on repetition ke pitu madolo sa sonda thang ni litum sarme rong sormen chingki chingwai si public interest po men pen isi PIL sarme Guwahati High Court long piglo PIL number bangke case number 10/2022 pilo lapen ingsai bom si ningkani si api ni litum hala daklong kapaklang pon an ke chokse kapaklang pon an ningkani si api ke High Court Chief Justice pen isi lam toy pilo hala bangso lam toy long mela puson heno nang litum ke chok che kile le kopi si doma council aphan paklang namo hala so council aphan nang litum bangso paklang namo hala so teng pen common ma fake beneficiary pen chenglo kon an je long le anam che long nei ma alang litum la bangso alu na paklang pu si alu na paklang pu si hala tum pen chief justice pen ladak council aphan si lam toy pilo la so teng ni litum dak representation thonam lo secretary saban sadame piniar nianta alang litum la ke chokche fake beneficiaries kornana se porta ka chesalama ajat ma ko an longre chelong ima rong sodom annam ko an ma piniar ni nam paklang haide lo la sila dak paklang haide da thebang ke litum non kama thapona ko ke alang litum kang fudo ko ka joini si piniar nianta la so alu ba paklang haide lo mate court alam toy banglang litum pate pek de lo la pon chot kali lo alang litum rong sodom han kilong bek nangi compensation pinang kokna pusalang litum la bangso ka cheri pomen pensi paklang haide lo lapen niltum pachuya satame council gheraw side eng pon lo lapen pini satame niltum efg burning do pon po akhe Amarsing Tisso land revenue in charge em lapen Tarun Rongpi joint secretary akhe hai against alang litum court alam kapate pek ajoini lapen Karbi Anglong Thomas Council em akhe hai land revenue in charge Amarsing Tisso lapen joint secretary akhe hai Tarun Rongpi an kapachini alam thegelan verlo Sony alam vet nang litum kang sai sinang pijima made jail sinang thamima laga nang litum le chongbai igno der nang nak lo la sikapate pek der joini sini luma ningi phophe pen se la hai dharna bana pinang ko lo made pressurize pinang ko lang litum puthot kapachiklem jipa la pen la puson le dambom nang patang le sai jogge ako high court long sa me contempt of court bangin litum pinang ko po jong se akaprek alternative avidet lo patang ke he bangke non ke theklong teng no polarang ko pipo se pipedat ma polang nam lo patang na Amarsing Tisso ma sila daklong bangke katcher abdun do kok made alang li ziket toy pinak ko si pinier nianta akang sai pipon pedelo la pendong sordomanta pipon pedo non he kiduk det ke boydat arong ara akhia da along le thilap si hala long le phelang ga pin pin atum sa ameng ke sa non nang litum langam tha Tarun Rongpi ke hai hem kona pen salang li lana khia da pen salang hem thepo chi kim lo la pen alang li Amarsing Tisso aninga chi then nai Tarun Rongpi kona pen salana gari sari ke chinam lo na khida lo alang li salary ko an lo lai chi paklang thek jima rat pen la ke direct dak klang da ko chopang li matang ka pen si rong asor ta atanga chi chot pen si alang li tu ma hem marim ke chikim bo se klang dak lo la pen la dak long bang ke ahir jumi pidun bom ganu kapre kali Amarsing Tisso ke hai ma si alang li hirjumi ke pidun na joini si akaprek mondol ske to ma la puson cheplang hai de lo la pen Amarsing Tisso aphan radatum jongnun sipsi pudunde lang pelotang ke monam chiki bangila me solar project long la puson alam king do da thek la pen akaprek ONGC pen chenglok nonson hala four lane la pen airport long la puson alam do pg ase Amarsing Tisso ke la bangso emr pu ki dengi alang li out ma sabilo lage prapjin me lang li sunang pu dungi puji ya demand mangela hen Ado penali pulo na